Dubai, de Miss Darisha Lamare, nongkren Dr. Mrs. S. Kongla. Ha English Service, Police Bajar, Port Sabu Siteng Janmed, in nongkren idei teman masan Dr. BPS Toy. Lasai kesini galak sung belai, kedai galak sung belai benengkong jung benai, kandon kejeseng sedang benai buat revival, ha kapor ndriu siteng janmed. Inong yalam di teman masan jungi, teman masan biwarjri, inong pilih sedang berduai, Miss Lana Pika Lengdo. Inyo inong keren, naikong ai Latinora Marbeniang. Haga Pratrik badai med balang, haga pon ndriu siteng, nginyo ka subjek pedeng jeng kuatar, ka jing tau thamai, ka jing im Kristan. Bat ka tenat subjek sisa nga ong hame lamdak hapa di ubriu la bani i yak hima ublei bala pensyong nong rim naga gospel yanis kananong balai kedekot balai nong pelis dang berduai iba McDonald El Maunai badi nong keren ide iba Tabor Kargungor haka khadwai terik sing sejanya kejing seng duai ndriu siteng nginyo inong pelis dang badi duai di Mr. Nathaniel Pangrop. Haka khatar terik kedai geseng turai, nyo baje mestep nginyo kejing seng kena Bible study ban yalam yegeni kejing seng di ba one scam Marbeniang. Haka por kendai sapusan menstep nginyo kejing seng school pun pau nagmenta ki kerdan nadu cradle roll hadu kerdan rangba kelas persiang bat kelas ribukon hakapor sibeje pan nginya okajing seng sermon nong pelis tang badwai di ba wan pai biang por lengdo nginya eka jingruai kerpang nai Mrs. Iwa Paka Culai badi nongkren ide teman mesan bi Kargungor. Mentang ini osngau ye kijing aingu bengiok pediang nagi para bangai hagan ni ketayo. Kijing aingu nagi envelope saka general fund jong kabalang. Katagi envelope ndrufus sautli barok kalong cilak khatsawajar praspa prapeu tengka. Ki envelope saka fund tet lom jing tep barok kilong san pulai teli bat ka jingmi kalong lai pawajar ndrius pa san peu tengka nagi plajing aingu jeng sengkena cejar news pa kendai buar nagi plajing aingu jeng seng school pun pau arpumnya wajar pras pa san pendriu tengka nagi plajing aingu jeng seng yituk kana kebasi baje sapu saw wajar saus pa iwai tengka kejing aingu naga jingseng yang dong sep ngi bat sete arpe wajar sanspa laipusan tengka kejing aingu kebakerpang syaka balang mission pon katnya wajar general pon kandri wajar cispa pon beduk katnya wajar sauspa kumta barok kilong sanpe wajar sanspa tengka kau kam arajar tengka kijing erap nagi parabangai yau hebrit naswa sando lengdo barok balayok lum kalong kendai hajar sanspa tengka kumta ke jing yok bar khot kilong lailak arajar cispa khatsau tengka kijing aingu pat bengiyo hau benai April barauai arjar arbusau ka general fund kat arlak prabusau hajar arspa khatsau tengka fund lum jintem cilak sanpusau hajar praspa andrupo tengka kijing ai kerpang umpanai mission ciajar
Jingerap you hybrid naswa sandal lengdo safu arajar cispa tengka. Kumta kejimi anu benai April bar khoi kelong khat saulak prapu arajar cispa nyepusau tengka. Kijing pelut pat 6 tau benai April arhajar arpusau. Administration cilak nyeu kundai hajar nyeu spa arpu artengka. Relief and support kat prahajar tengka. Kijing pelut sekomission pralak sanpeu hajar arspa nyeu pau tengka. Kijing pelut jesang kena sanpusau hajar. Kijing erap yu hybrid naswa es lengdo cilak nyeu pusau hajar kendai spa. District assessment ndriulak sanpeu hajar. Kumta kecing pelut haundu benai April bara uai kelong kat kendai lak arpun ndriu hajar praspa kendai puar tengka. Ini kilong ki jeng benabat ni aingu iki prabangai kiba ais kakam blei ban kersian ni kabalang ban pentelun ya kikam ki bekarau kejengka hakan kepor ngin lum ya kejeng aingu pat katba ngidang lum ya kejeng aingu in yo ya kejeng roi kerpang nei Joshua nongrum pat nam ta kini kejeng aingu ngan kerpa di teman mesandungi teman mesan bi khongwir in penkentang ya kini kejeng aingu kublek sibun. Tinh sanh ông Giêsu, tinh sanh bên, cũng sẽ rạc rít mình miết, tinh sanh cả là hết, cả bất thấy cả là tùm, tiết tu tinh sanh, hạ cả yên cả trong phí, lem sâu lệ ràn, tinh sanh ông Giêsu, tinh sanh kỳ trong ngã, là đã phí man jeng ngớt. Kata ngam snow ba na bolengan kumi la pinting shan hak nong ki jong pi klem snow le rai Shanong Jisu haki shonken ho Hujaki jing snew she shoki kill so no bọc cờ đô bắt sâu xí tiết đô tinh shan hakarika jong pi klem snow le rai klem snow le rai tinh shan ông Giêsu tinh shan bear cũng sẽ rắc rít mình miết chính sai cả là hết cả bất thấy cả là tùm tiết đô tinh shan hak yên kỳ trong pi klem snow le rai hak nong kỳ trong pi klem snow le rai hakarika trong pi
Come strong, let run. Kita belum beli aman. Tunggu dua. Try baik. Ukenrat baba. Ubelai baru kupai jengi. Ubah benang. Umnei sasisen pat. Iwan ni kapan aingu emi ko kenrat. Namakan ni kesengi. Kabakut, kabakentang. Kesengi. Jong kejeng song tat. Kesengi kabami melami pat nak kejeng tep. Nyai ngok ketrai biye bakum ki khon ki bal suspa chang. Mirang yo ya kakum kan kalat. Man kiu suka yeng ka kentang ki chang. Ya kawan sakri ya kawan nyaro ya kawan pendan buram ya ka keteng ki chang. Hoi ban sa skor ya ka ketien ka ba em ki chang. Iwan ya kapan aingo em ko kenra sasisen pat. Mengila ban-ban hakane ko por rengkat bakini gijing ai kibarit kijong. Kibalong gijing kerku ikiba melas hek ko kenra hakajeng em gijongi hakiyeng kisan gijongi kumjo. Ni aingo kenra bi maka balang kala ban pendep sibun kikam. Nakabenta ban pun krai ko kateng gejong me. Lengba kini gijing no senyang. Jong ki perab ngai gijongi. Ki bala ai ki. Hakan ko no kerkom. Nama gijing kerku gijong me ye gijing im gijongi malakas ni. Kentang pen ni IT ye gini gijing. Pengiduai ko kendra bamenda pen kentang ye ki sesien pat. Begini gijing ai gijing gilang nak benta banang pen krau susu ye ka keteng gijong me. Perkamtam ha ka bayala ye ka kos kala gijong me. Terakhir ia nyai ngu ia mesai sen pak kan kepor mengirang yo ia kan kalat ban sak skor ia ka ketien ka em kecong me iwan ni ka ban buti kerpang kan kepor ia jong sakri jome teman besan di mau iwa me lapen la ai bendan kat lam ngi kum ka balang ha ka basam ia ka ketien ka em kecong me ni diwai ko kenra ia ke jingran kat ke jonge lembat ia ke jing pesai por ke jonge ka benginya sngo kan kepor kan dalong sa kajing kerku kajing bang ko nang tengi pat kerpang nakam takani kesengi ka bakum ka assembly ka senat ki balang bro ni ta ke kerpang kum ka tayo nakam taki yang ke stan jeng paro oi ko kenra ni dan kam maka ta sen pat ni ko keting ke jong me bukum ki yang ke sem ke jengi ngenang la balong da sisya ki sakhi nakam tak ka kerten ke jong me trai to sim sari ka buram bro ni a ngoi ka bangok ini sudah maaf lu ikelai ki babon kum jek mesem na bahaka ketemu Yesus itu ai amen tahun ni kapor sam yo snow ki slok ni keteng jo blai ngakar pa de kapren worship team kanela mengi ki jirwai pandai mesem mak de kapor
Walhaj apeng jong kecing kriat jong kesunyi benang gomnya. Umensia mo jong blay. Apa jong ni? Kentu yang awai api. Mengidai banlet siya kaya nga jong menginyo manyarway ro menginyo banyo snow ketian nga jong yaki khana nga jong bakum jo bangi kapakong san kalong menginyo ban pendan buram ga ya baru aku buram ga jingo bakajing ro kalong tang su kan kesengi. Nah kerpat ni yang langit nyarwa nang kajeng roy kebasan spa arhoa. Yang Krismasen syar ublay Jeng suka don hang ta Ki jeng yaro pada paslay Ya uhala karta Tang ha uban ai di Bat ya uban syakri Man la kaski Man la kapor Ulong uba kordor Man la kaski Man la kapor Ulong uba kordor Kak tien jong ublay kabakor Narempay yeng kristan Tang makahi kabaay por Mensim telot prakerja Jeng kular don hang ni Plia kaban uli Man lakaski Man lakapor Kalong kaba don bor Man lakaski Man lakapor Kalong kaba don bor Jeng duay narempay yang kristan Yay long barabor Latang kani banroy bansan Ladangi la nyokor Jeng pensoy usoy tan Game laban turhajan Namar hasen Jong utrai kabor jeng job un ai namar hasen da jong utrai kabor jeng job un ai uji su kwa ban sensyar ye kristan baro pa Pediang bat penlong ukli jongka Unri naki jengma Ladaki wei game tre Hukum jong ubande Mangalemba kayeng yen ai Jeng syakriya utrai Mangalembat kayeng yen ai Jeng syakriya utrai Dekat ke basau Uji suukwa ban sensyar Yeng kristan baropa Pediang bat penlong ukli jongka Rina ki jengma Ladaki wei game tre Hukum jong
Jeng Syakria utrai Mangalembah kayingin ai Jeng Syakria utrai Kajing ruai ke pa ars pa ndupu pernah ho aja kini kesengi ngisyam barbaro ngitep bagani kari kejongi kalau long kata kari kepala dan badan kata kajing duna jong ko teleng bakani kajing ruai to ai bakani kajing ruai kan long kata kajing ruai kebanginging kerpat sautrai baun the yau tau lap ba jong o tungin nyarwai lang kajing ruai kapa ars pa ndupu pernah Try tuan banker kuyangi dakabor kajeng ai kijing kukom ulamba hangi mentatu penslay te atrai mentangi kerbat Yulapa hangi tu ai ngidang ap atra ngidang ap baro lang tu pentema kadukot kabaning kong say sini lang try tuan banker kuyangi dakabor kajeng ai Jengker kukom ulamba hangi mentatu penslay te atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baro pentema trai islo bami don hang ni kat bangi dang ya seng lang syong bani batu ya lambu baro par tu pen kentang he atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baro lang tu pentema trai hami ngi ai di baro met pat nen xiêm ni ya dem bakang i jong mi kan yai tuot dang ha mi jeng sok yen chem he atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang atrangi dang ap baro lang tu pentema trai tu ngo jing du ai jong ni da jing in sham ni pai naka ket jing is mei jong ni lapa jing kerkutoa he atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baro lang tu pentemai te atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang
ngai teatrai mentangi kerpat yulapa hangi to ai ngidang ap atrangi dang ap baro lang to penteman nagbenta burong blaze ngobasang tôi ini pendam agak cing doai. Ko kepa cung iu ba beneng. Ngidam ko try pi sai sen par ki char ke chome. Tapi ngidam ko try akan di kapor ke bekentang cung di keski. Akan di ke yeng ke bekho chome ko kon pi. Pan mani pendam. Pan ruai ro. Pan khor ker pa ni ka keteng chome. Ba pan ngap ko try ke e ko mem dan pan keren bedeng chome. Simti lo jong sakri sampai ko try to ai bi kiktian paro kian mi nak sentur jong yo kan ni ko tran ka ka por chome ka jing kre ka ke jong brio ko kon rap e ka jing telot to ai bi ke jing pen la chat por lo na me ko kon rap ini os ngau ka kitian chome ho kan kren nang kong ye ngau ba kren nang de ba di gilang paro i wei bi wei simti ka por ba sa paro ker ko jong ka palang chome try hang le kan yo lam jong ka i wei bi wei ngau jing doi Haga kerteng Yesus ngapan. Amen. Kita benar pesan baik barok. Karena pelak penedan ni kapor. Kita kot juga komiti balang. Napi kilong kami kilong kepa. Kikon samla. Kita kot juga choir baga praise and worship team juga balang. Pada hilang baru iway ki pramai biej. Ngai ku play pi ka kateng juk trai panong pendem jonge Yesus Kristus. Kene ka de sing ka ar. Ka ba kapalang kalai pentai nga bangan yeng ban sam na kene ka ceka. Pangaso nganya ka de si. Ba men ne shopping mi na ka bestri panwan sende. Labuk panduai na pereng chungi. Dai wei ne ki perlok pe e chunga. Iba nong rom jang, balong rang ba balang chong pin ne. Ba di balong ru wei ne ki para engineer. Ki betrei ha ko sarkar chong me khale ane. Lai lam ru engi ba pule sang panduai. To wei ne perlok pe e chunga. Ba maham es bare. Upara engineer ibneru. Bagi ni berar ngot kedai nak kenat electrical. Ayang hande kum engineer, civil engineer apa yang jompi. Pengalaman i hande, idon temsan M alia, temsan PS kiri. Kepala hande kita engineer jong civil engineering. Barang mikiran sepanggi yang kisam. Ngidon kami civil engineer. Ngidon kami electrical engineer. Ngidon kami ro yaki engineer on pai yaki ombah momdi yaki yaki sam joge. Nambar kata kan ikapor ngata sung skan jika daya. Bagi don kum ketim. Bantai yaki long yang sem. Papan kerendang ni kuno bantai yaki yang Kristen. Ngai ngo yu belai bu ai pan kan ikalan pan yang ban sam. Nak ni kektian ke bekoi bar ke bekentang jo bereng jongpi. Hang di kepor. Kepada si puan dan pesan, Jerman juga balang balai lam ingin nak pasang. Kepada si puan di yang jongpi yang apa di kayeng jong api dan di kepor. Kepada si puan di not kicing dawai kepada dawai nak mentah. Jong di kepor panggil nak mentah jong ban yang ban sam ke kecing jong play. Barang gay juga boleh coba ya kicing dawai. Kejongi hang di kepor. Ngamdon ko kepor ke baperlah. Barang amla ru ban cerong, ban keren cerong. Hande kecil pengkeret cuma kalau ngapa kam cerong kandiak ande keski. Kepor kadang biang, kadang aruna sipua mentah. Tinggi desa kalau kam cerong kandiak, kecil selok lembah juga ketian juga boleh ini kepor. Katim juga Christian Home Sunday, baka asam beri kerbo yangi benda pusan kalong. Kiyeng Kristen,
kum kisaki ukres. Bala pensong nong rim naga gospel jong Lukas nong bara pusau. Ka dekor pasau popora ka bara pule meneh ka pastang. Ki kenten ki baong kum de. Piru pilong kisaki ya kini ki ai. Ka gospel jong Lukas nong ka bara pusau. Ring pule kan haru pastang haru bukut. Kalong ka gospel rane ka jing thok ka bakoi. Ka basot tenat bahaban pule. Kirong ka jing cahang ni. Ka bai thok ingi ba ingi ka jing kermen. Ka ba ingi ka jing sos kan man em. Ka ba ingi ka jing sos kan man don. Yo try ponang pandem jing Yesus Kristus. Ring pule kan na do ka nong ka panengkong. Hang tu lai thoi sai, na do ka khot ka ban kong mo panong. Hang tu lai thoi sai ngi kumno. Bahaba ka Mary, ka nong Magdala, ka Yona, ba ka Mary ka kme chong Jacob. Lembat ka to ka ngut ki kenthai na Jerusalem. Kira lai ban kieu so lom jing tap. Caka-caka ba tep yu Yesus Kristus ban chong rengkat ba ka jing ubi ba kira ampan selai ka mer ka chong o. Hari ka ba kila lengo si ka daya kalong. Payu mau kang chong ka jing tap. Ladap ban pentelun no. Pada nang ta armot kirang ba ka bayang. Babu iki kan ka jing kali. Balai piawat yo ba ima pedang chong ka bayam. Dan hang de. Ulami pat. Ulai thol pai kan de pi. Men bau dan apa kali ria. Lari pule ke gospel jemaat Matius 6 khat yo. Ka dekot arpu pat arpu lai. Perkai ka balaja. Dia bakila septing, bakila pendem, bila kikmat, haka kendau. Kini kirang bak kilo ki. Balai piawan, yo ba ema pedang kepayap. Om dan hang de, hendai ulami pat. Toi kan ma, wik bolo ong pi. Men bau dan apa kalilia. Kikat wengut kisendan kepira skau. Ya kacing ya tu, cuma kira kiro kentai. Apa kira mene tu ki mesem ki po Jerusalem. Ki ong Yesus ulami pat. Hari kini kikat wengut. Kita ken begini kiktian, kilong kiktian kai. Kim ngej, berkim pedang bau Yesus ulami pat. Kita tam pedang kacing artatien, jong kacing aku tu por. Hari lalu tu ingi aku tu kacuk ke gospel. Aku tu kacuk ke renong Henry Petrus. Ula yang coy, ula pet cakap kacing tap. Pada demban cengok, wi kita kicain dinan. Bani bala bok kerpang. Ora la, baru lek no seliyeng. Tak apa sengolong no. Sepang kata ke iru ke balaca. Tak datang kecil ngok susah berok kado ngot kisendan. Datang kecil ngok senda kita kibri kebedan kata kamera apa Jerusalem kata keski. Kikit mah bo Yesus ong en saiti no engaban sadar pernah dia keski kepalanya semipat. Kira kret no kita kikten. Kita kata kecil sos kecil kyo kecil septing. Hak tu kocok kalendong hilai tu orang isbang kacing lek hak lenti siapa emos. Baru itip itu kacing tu kena, ya tu kacing cah, berai tu kektian kocok belai. Ubay ni kita udah kelupas berprolog jauh. Kilek na Jerusalem siapa emos berkai kebaki keren, sebab kacing cah kebaca Jerusalem itu sih. Kim tip bau tu berkeren berki udah Yesus Kristus. Uklo pas ongum no. Ngi Henry ngi lakermen. Balong mau uban seseus pak iki Israel. Datang cingkermen sudah. Kaya dia melasak narna yuk terai benang penem Yesus Kristus. Datang cing artatin sudah. Henry. Kini anggot andalai pensai ya kasih buat berkat cungki. Dah kita tip oni udah Yesus apa kuda ikut apa pakai bam cungki campit. Atau kesenang red ajan emos. Kapan saya kecimut berkat cungki kita tip oni bilang udah Yesus Kristus. Kila yang coit nang ta. Baik dah lek pai saya Jerusalem. Kila siam dia kita ikat wengut. Baik kita kepai dan lempar ki. Bagi laya senglang kedia ong utrai ulam ipat sisa. Kiseng lang, kisendang karwengut berkiwipat. Rengkat ke Mary, nong Magdala, ke Yona, ke Mary, ke Mejong Jacob berkiwi dia kikri kentai. Kita sampai ke Cing Sayong, kumdongin le. Cai ke baap yang
ngidap tang kecing kecing cenca sudah. Dia kat bagai naik keren ikini ke barok. Uci su la jeng apa dengan jongki bolong ki long kecing suk yapi. Kat tar kim pat ngai bo uci su la mi pat. Hari kita snowsher kai bagi kita setting ok ketian kecok belai. Bo uci su la keli ki kene kecing keli. Balai pihak snowting. Pan namar balai kecing buat artian kia mi hagat no jongpi. Pim kan mau ang uci su Kristus. Pem kan ma balai thul pai gini ke barok la mau yo ne sang penbaptis lain pule ya kene bentar ong ba yo ne suong to kala ka mamon na bak hima ki beneng kalajan kira-kira no kita ki kinten atau pem sem la kala ka mamon pem sem la kan ma bo isayan thul pa la keren harunang pasan pulai bakum no balai thol pa ban sa pen stom ben yo de han re ka si ka balai un chop thiaw ya ka ching yap ka ching tap phim kan ma ru ba hosiao la ka de thol pai ki ni ke ru ha ka bol ong ka kitab trong hosiao la ben riu ka khot ko na kong hodok ka balai ale yang ina pai so trai na maru ulatar te un pen khia ngi ula so pat unsop span yangi andala ars ngi un penempat yangi haka palais ngi un penempat yangi tegen em hakmat chu tongin es itho ru tongin dang be ban itho yo trai ka chengbi chu ka skem kum ka step ten wan hangi kum uslap anda bo jisu la ring dur kan ka ching sisa ya ka ching thol pa baro kibala keren ka ten ko jo kiba uhiu la keren ka por wa min swa bang don ka ni partai sha pun ya la pelewang ki jembo berkat joke la pelewang badan ki ba arten don ki bom ngai don ki ba ki inti ba kan de ka ching sisa bo jisu la mi pat hato manga pa na pi ila dap man rakhe ka good friday ila rakhe ki easter hau no panai march pro let no hato kita don apa yang jong kecing artian hato kita kecing buat artian kecing buat berkat sungi kadon em ko boji su kran ki senram jo ai pengen yet la de ni ka por pra bi nambala dep ban thul pa atho akan de kitab akan de gospel jong Lukas bakade yu kris bansa ban ni pat de ha ka singi ka balai pat bahaga keteng jong o ne lap ya ka jeng kala ka bombot bat ya ka pamap ki pop hapreng ki cai ben riu barok tak pas dang na Jerusalem piru pilong kisaki yakine ki ai ken piru pilong kisaki yakine ki ai ken kapalang apok se kapalang hanong tamai ngilaya ngilajan ngilakan jok mata sa kacing dap ar pos nem ngilaya nanti Niladap kum kapalang manrakhe iki arpau tuli ki Good Friday arpau tuli ki Easter Sunday arpau tuli ki Christmas hato ki cingmut artian kita ngai so ka cingmut berkat jonge hato ki dangdon kata ka cingmut artian ka cingmut berkat ni bo jisu lawan ulah job ya ka cing yap ka cing tap parun sawan pada ka singi ka balai kum bau yones ulah pen kan ma wi yones sam baptis ong do to kelak bombot napa ka hima ki beneng kalajan Lani atau kita long na em, hak jalan di cikum kapalang, kita kisaki, ya kini ki eke ru ki baca, imla man eke baca kapor uci sukres, ada atau ki kambak ki jan em, hak cik em jonga macam pi, atau ngasuh tu em hak cik em jonga, bau jisu dan jaga, apa kada no jonga, kadang nget kumta, ai bangadom sam siting andrai. Bangandon kata kacing sosrot ban mi caprang bangandong usaki ya ka kerteng ko jong trai panang penem jong Yesus Kristus laban set ya ka responsibility ya kesenran par ki par ki badan lem par ki ha Jerusalem ha kata kapor ya ka de ko kubor ke balong kacing kemen ba kacing kemen ya baro ki brio ha ka pertai
Om don bahok om don uberu ang kakting ko jong play. Ba barok rale pop pag ledok lan ke puram ko jong play. Kasi pol jing nong rom lo balai ko khar ba art balai. No play lo kata-kata ke pertai ulai ti no elo khon bal khamor we. Ba ru ubanget u un om jot shu andre yo ya ka jing impom chukut. Yo anes lai khan rio. Ko ba opi mendara ke pasang ke sendan kim ngai. Ba Jesu la mi pat. Ada apa kita no jong kita kwa. Ba ka de ke jing sisa. Ba ka de ka de mlong ka jing sisa. Ba Jesu la mi pat sisa ko bola kular. Pergi yo ya ka jing kermen hang ta. Bagi ni jaga pertai panelap ya kan ke gospel. Bala plewang ke cuma berkat jongki. Kila kan mau iki bo Jesu la keren. Apa yang jongki men ba udang don lembar ki. Kisunran pat kiwei pat kirang ba pada po Jerusalem tu uski. Dengkat ba Mary nong ba dala. Ka Yona ba Mary ka kme jong cokop. Pat kiwei pat kiru kentai. Dengkat ba kleo pas ba perlok jauh bidang tu uski. Kimla siap ban kentai. Ba kileo sgo ya ka ketien bo Jesu la keren. Kisunran kimla siap ban kentai. Ba kileo I ki kampa bo Jesu le akpor ba ketang ya. Dan lempot Kili kumno bo Jesu ulap penyak ya buat kok. Kili kumno bo Jesu ulap penpej ya kiba matla. Kili kumno bo Jesu ulap penkoj ya boy pangyak silang. Kili bo Jesu ulap penkoj ya boy pangyang tole. Kili iru bo Jesu ulap penem ya kiba yap. Kili kecelong play kecong. Kila tep bo ne ulawan sa kepertai. Bagi dia ngurut dak jang isko ju sabo jusun ke sebeneng untuk helet jang partai yarap eka gospel hagi benrio baro patu dapat baptis segi aga kerteng ju blek pa blek kon pa blek men sem bokoi kane kade ka kamram ya ka bala penset hagi sendan aga tu segi pila long ki saki ke barok baca mat jang pi pila long ki saki bang ngalami pat nak cinta let penetu jang partai Bangga kerteng jong Yesus Kristus nyalap ya kacing kelah pamut ya ka maap iki pop pat ya kacing empom cukut ka kamram jong apa jong pi kum ki balangai bagi pleng Yesus kacing em junge ngila long ki sendran jong Yesus Kristus ki balai I bat saki ya kini ki ke barok ki baca berai thu ka deng jong play hato ai bangan yit le de ne por ngalalong na em usaki ya ka kerteng jong Yesus Kristus saki wei pat la kalau ngai ngasem kum ba tim ka keren ngi ka por la kalau ka cakatre cak ta jong la kalau sono sepanga ngadon nado ka ketien ka tele ka jai ka yang ka tre ka ta jong ka saki ne em yo Yesus ba em por jong Kijeng Kristan kum kisaki ukres. Aigo ayo boleh lam ya kisakri jong ban bo ya kan tim nam ta Christian home Sunday mentau snem arajar arpusa. Kum na thol pa Yohanes Baptis loong. To kelak pamut dapat hima ki badeng kelajan. Ande thoi pi pram bi kidak kisin ni kata. Ke tho sai kitar bangila nang pendep ya kacing tho ki boleh tho ka kedeng jong boleh. Par kawin kita kalau kita boleh tho aga sitiu ka ba jong Petrus nang balai ka hot benrio hot banjero tho kom de. Baki ba kata ka pertai ka men kata habala pen slay ka ada ko kila jat no. Hari kita ka beneng bat kata ka kendo ki ba menta. Kilong balarakhe ya ki da kata ka cuk ka ten ya ke bala rino sa kading ya ka singi ka cimbisar da ka si pencot no ya kita ki brio ki bom reu play layalam gi mtana ka prince worship team berwa ka cirwa arspan reu para te atrai mentang kirpat yurabba angi to ai ngi sakhi ya ka cing shit ngi sakhi ya ka cing krut hado ka ne ka ri ka be chongi ai ngo yu boleh mta ka singi ka kham hiar ka tem persor kandian hari kita tio borok tio
hakarin skaba arkandai laipo wei ima de kaching shit ka ri chong e lai I to kaching tho ka tho the way no nong tho on our earth is on fire global warming kaching shit jing khoi ka poi ki chaka po ka ne ri ka ne parthai ka bangi em ka temperature san pu ar hatang ila ma modor Thailand này thôi nghe balai phong ki bere layap na ka heat stroke ni so tho ira der kum no bi ma de ka ching shit men sam tayo ha si play ha ka rali jong ki khna ngara sos nei ki ha de po bala kamaran malki ke sa ka ching shit ka basar kai ha ta ta ha de ai ngoi play bu dai ki light na ka no ka ching ma ka ching man sao ha de ka ching thombo jong ka ching shit jo ka ski Our earth is on fire. Kaparthai ka bangi ngi em kala sang ban ing menta ong ki dong tho. Ka warning ngi. It is time to act now. And it's urgent. Kade ka por ngi bin train no menta. Ya kade ka kam jong jing sakhi ya ka teng jong Jesus Christ. Ba kade ngi ban le no na ka por kala chan ban der. Maki tak kisin kita usai kita lagi, baka cingwan jong hima kerana chan. Kita iki beliau porok man yo eka cing kelak pembun. Baka deka kamram jong nga bajong pi, kipala mat ya kacing sup, wat apa deng kacing baka cing car juga dikisi. Ni kumno, dari pai nak sakawai baka subjek, kacing penting kacing semit yang iki banget yang dikisi. Kayak baca pok Manipur, hanu stem berlait no. Kayak baca po Assam, hari ini kita sedang kita belajar no, bagi berang eja atau kita skim. Kayak baca po India setai, kadang kacing penting pensemit yang iru, ya kacing sencar, kapan kanglat yang iban sakri, ya upelai, bar kiwei, hato, iberkat kumnoi kene, inting ni kene, injak tiang makan don kacing kang yang iban mana lagi dua ya upelai. Ada kasator kacing ngecung, ada katolak kacing ngecung, oh ngat cepting. Ada kacing ngecung ka scam, bang pedeng uci suku menang pedeng jangan kacing ngecung anong ngam cepting. Ngantur kinam cepting. Us usaprang. Uya rengkat banga mana kasih. Ngilak ban saki kacing snew kena pertai kabangi kini kasih. Bagi melak syuban bodur bagi neki cah kapor songi mentah. Batang kene kari ka pe chongi, kari ka patip dia tiplai. Kacing sencar, kabalek dan bor, pada klem cing cep tiang jauh belai. Kiai balam, saya kacing bamrong belai. Ya kena kepateng jongi mentah. Kacing di penbuah, kita baharu kom. Kakian, drugs. Ina apa sakit kacing sata, hari nanti sengkian, ki bilor kian, ki bilor biar, ki sirin sebar kom tarter, kini sakit, ya kacing seni kebawan saya kepertai jongi kini kisah. Kacing luti, kacing lek jubor ki kentai ki kena. Kacing lek thambor ki bayok kabu. Kacing lek thambor sang ki bayok kabu. Kini ki cah khamat chongi haki imlang salang. Om don rain, om don rem so. Berkai ki penlong, pun berkat ki ngalam chong balang chongi ban bo ki ka tim. Hakan de Christian home Sunday menta. Kalau nomor ba kumba. Kacing snew kan terlep ya ki yang kisam chongi. Kumba kacing snew kin wan ban terlep no iki yang kisam chongi. Kapan lo ingi kime kikpa banang kacing sau artien. Ya kacing kabagi kon chongi ki dai banyak lang pa. La banang si kenten hakiten padang bagi kon chongi ki long so vulnerable. Apa yang kacing snew chongi dai pertai ka bangi Atau ngajit kumukpa. Atau ngajit kum kakime bangar lang kasaki. Nak mentagi di kikon ke bangar lakhana kasangkai jonga. Kum bangar lakular man bangelam ki sa kacing penoptis. Bangan pensan penhe ki kanti berang jong turai ato ngada kular sisana kata. Apsang apecak ki taki ciki bam ki pencamen sem. Pamakir kin yo lem kata kacing suk. Kin yo lem kata kacing long nong saki. Pamaki kin long saki siya kapateng kapan sawan. Mari itu yang pertama yang dikisi jadi benta. Kebakum do kapateng kapan sawan kan long. Moroban simti benerame ke balang.
Moro ban semti ban pendep yang dekat cingilap ke gospel. Dalam day mangap nabi moro kan. Dalam day kini pateng cungi ke babot moro kan ban semti. Ai pengiran kota kecing kle. Bo Jisu labo yang kita kecing kata katong. Piru pilong pisaki. Ngamla asap bukan taji kata. Ngamla asap nong ngamlong usaki. Lah banlong usaki. Ngade ben sim kata kecing kle arade bangalalong usaki. Nak mentangan di kerteng. Kepada nak kecing ben ya kecing embang cukot. Kada yang nama kata kum kiki beki pa. Bagi long kisaki ya kecing ngai jongi. Tak pastang nala jong ko yeng coge. Bagi kon jongi kinyo lem ya kata kecing sup ba kecing kermen jong kecing em. Bagi long baki kisaki sia ka pateng ke bansawan. Hikai yo kena ikran tibu de ben lek te unam ken ria naka wat apa ulat ben probab arpuar kadakot ka bakan rio. Imla ban len bangi kular bagi la kular mat jong bude pensan penhe ki kon jongi. Agar nanti ka ang kecong try. Kik me kik pa kem la sa bandan ni kata. Kim la sa banong makram kular ko kandan. Hari kala kular khamat jong play. Hakmat jong pastor pendap ek sebab tes ki kon jong. Pakata ka de jutang ka bangar klay. Hakmat jong play tam ki kon bagi pateng jong ke bansawan. Kum ki yang Kristan dan ni kik me kik pa Kristan. Hatu ngin berkat kum no ngin saki ya ka jingai jong ngi siki kon. Hatong itu nem yau Jisu ubanga ngalangai andi hato kacing sup jong kacing kular play yang i ngada mak sisa em ha kacing em jongi ngupol bo tho sau Timothy ha ka citi ka ba jong lanong banukong ko ko dar ong kum ni makane kada ngasa ru igni ki ai penpan ngasur kam soleran nama lai itu yau ta bangalangai parangai scam bo long pala banda ya kata ka bangala ai ti ho Amar kata kesini. Ulong bola banda ya kata kabangala IT ho kata kesini. Kabangala IT ho how play ya kini kikon ke bangang adon. Bara botok sekinong terseli ngelong pesan kerkat bekan nyaw wong kumno. Tuai kelam dapot. IT ho ha kata kesini. Pat tuai kelam dapot. Kelong kikitien ko apostol Paul tho sau Timothy pat sekinong tesali pamodi yai dem manduai pan khot kerpat ublei nama ulong hajan yang apa depi mari tang u bang yo pan yasanya ya kacing em jong ke yang kasem jong de tang u bang ngasana la kasingi ha kacing ngai ke bangang odon uwe na ginong yato kanak ten blai ulai kawai ke illustration hakador jong kacing keli bahkan kacing keli ke bau kolong ke kacing per pedeng ke mobile bak ka kor perlip ding kepada neki yang kesam jongi fire extinguisher barot nangi ngimla banlen ngi ba em hang de kocuk mentah lade banong dak kumbai pat ya kecipan kami ke mobile kacing em jongi baram don su ubay ru nangi baram don ning mobile kikti jongi nyila ai ka kat sapalai bakrolong ka we ru nai company jongi barado kacing thia kacing dem ru kalong ka we naki cing dong kam ka bangim long su bandu lau boduk lande bodan bm dan lele ki bapat ado alai teli mobile kikti jongi baban kumklat lande kumklat ban sa sa mobile hakawe naki sngi jong kacing em jongi kalau kacing diau yang ia tu kesengi baru kesengi. Agak biar kubur kata perang biar. Henry hatu don apa yang jongi. Ubara ya fire extinguisher. Lagi kain minta lagi beri kalau kita start lagi senang ki fire extinguisher beret kali torchlight. So kau minta apa jongi. Hari hatu ngikin ma bandra kata. Ngikin ma bandra kata. Dan ingin benong. Minta lelai yo. Kila dong yom dan community hiban kemding kering onoro. Yang orang lain you namar ya kene gedong kam tah apa pelu. Mano hiban community ban kemding hangno. Yong bay kene fire extinguisher ngidon kam tang haki emergency.
tang baca kecing peluk dan dia kecing ingding hang nong do bagi dan kam ya kan dia pateng teng pan wat ru mungkin mah hono ibu eka dan dia gila komplit pan install eka haki yang kisam jungi kum bakas sarkar ka patha lembah ka fire service department ke basausi peramai kalong babon dangi ngam kono eno ro ngi perlong ka cing duai tangkum ka tiar jong ka cing perlipting tangkum ka tiar haki emergency bon sen ngi perlong ka cing duai tang haba ngi kendo ka cing para biak lembai ka cing kelan jong ka cing em kum ka cing pang cing stom bar ki cap ki ba cenca jong ka cing em jong hatu bangga na pi ki ba ston hang de ka cing sang de ka por ngi perlong ka cing duai kum ka fire extinguisher lani kelas resort jong ka cing siam jong ha ka cing kendo jong ha ki yeng ki sam ka cing lenti jong lani ha to ngi wat yu blai tang ka cing ba ka cing la ngamut man keno ino do ran ku tu ti ino an rei to ai bengin yet ira di ha ka de ka por ai bangan su thoi ira de nga perlong kum noi ka cing duai ha to ka cing duai ka long na em krem da pot kum ba upol si kinong tesel di ngila ba dong kum don duai krem da pot long i ban la ta nai bam sho nai di sho nai le school nai lai college sho nai pule nai puti sho ada kecing buat kecing pol ni kalong kan mau banduai sho play haki kep baro jong kecing em haba pikimen haba pisausi haba fidap pibiang haba pikerdo kan mau banduai sho play mau dei hok man yo ya kecing ngo kecing ro kecing e dei banduai nama bo play ukwa enga bari bangin communicate baru lang ba jong kecing duai util pa jong kam jong utip ka eng aduna hang dong atlot ru kwa bangangan pla kan keren ban pentip su kita jong kam jong ba ukloi ban harap enga marung kwa ba ka weru ban sem kan chat no ka e kecing duai ka de kalat ka bangi yo ban pentip ya jong kam jong i sau play lambau khon jong Jesus Christ pada rangkat kecing sau kendo ikilat kilat ba kecing ngai ba ka e ka bangi pan ngin yo baik ta bangi tem u e u ne u play ka bangi pai su ban pan ya ka jong kam jong e hatong ju poi khat len ha ka jing tuai jong e ba boleh usap ya bagi tuai yo hatong ju poi khat len ba kan yo baik ka e ka bang pan u play ne kalong na kumai pan Apostol Paul po tho si kita sini terwai kan dapot kadai kata kacing kwa jo ban ong yaki ba mendai ban klet jo blai mendai ban doi pro jesingi ho ngi perlong ki kenci jin doi kata kawe ni kilat begini pen ai pentai pada ngai bikin peteng ke jin doi kamu kenci ada kacing ong chu Paul ni doi kan dapot ka ban doi haki khap baro jong kacing em doi ha pi sop doi ha pi sausi doi pi kimen doi ha pi dap pi biang doi ha pi kerdo maru boleh usap pi haki por baro dei ban doi ha basat baklan ban songo yu boleh badan padai ru ban doi ha ba pang bastom makar pa de jing sendai jo ngin kan ma bo boleh lo til pai ki jong kam jongi ha so begin pan no ma boleh hiu lo ong nganong lem rangkat pat pi hala kasi ha do ka ba wai no bertai kada ngi ban so tho scam bo jai rangkat pan ngi u em ban nga man la ka slem man pakar kor ka ban riu pol tho kom no bu tho sikinong tasul ni tu le ka men hala kasi u kun tu yaki panam don ka cing so si ande ka cing uslai ha bangi don u play u ba kum une u ba kular ban rangkat pan ngi hala kasi tuai da ka cing so da ka cing so chirem da ka batip bo play un snap yo ba tuai da ka cing ngai ka ba scam ka cing tuai ka de kalat ane kranti yang ngi paneken panisiam bodu play boleh kan kami ngi ban em hakan de ka pertai pan yo e kan de kalat kranti de nambar ka cing en ka ba play udon yang apa de pi kwa ba ka weru ka ban sem kan chat no ha to ngi la jebut dor ya ka cing krau de play jongi ngi don ni play para bi upan na bom cukut sebom cukut
ubom jukla uba khoi bar uba kacing bom khoi kamla ban yang kamat jong uba umdon bala ban khoi kacing start jong uba don bor uba bha uba sisa bor ba yang apa depi hado kata-kata umdon belai apa dengki belai bakom nu belai jong hato ngala cuma dor bangilong kacing thau ki boko dor jong bangilong ki badan bok hado kata-kata panjo yang ni kalat pandai keren dan ada jong hakacing tuai ki jong man la kasi ulang ru utan rai jong ki kai barok kemengidan kama kacing em jong kentup ya kacing kemen jong kacing em jong nama kata kibaydan man tuai ki man ya kan kacing kemen nama kim dong kam siop kuslai ai ram nama ki tho yu ta baki ki langai pat chania lot da baun ai ya kacing pan ka jong ki kata ka de kacing tuai ke bangila ala men siam pa dia boleh kacing tuai ka long ru kala dengi ban ma de kacing suk ubana ka tan rai jong kacing suk bolong mau tan rai jong kacing suk par pedang jong kacing kuslai pa kacing jenjar om dom bala ban len bangi em ki por ki pa hado kata-kata upol hak pasang jong ka chiti utho kacing ai happy ba kacing suk na blai ubau pa baru Jesus Kristus bau trai ba bula khot ru yangi bula khot ru ya blai jong kacing suk ma uhi un per pen khoi pa de pi bar un ri bar un sumar kendong ya ka ben sem jong pi ba de kacing em ba de ka met jong pi sitali krem jing rem ha kata kacing wan ukres ubau trai jong kita ke de kacing sisa ke bau de boleh kula renga ba de pi un pen khoi ya kacing mot berkat jong ai kacing em jong ba de ka met jong bagi long sitali ha kacing ngai ha kata ka singi bu jusun wan panon chau no ingin ang ne bertai ngai bangi me ki pa ngidor kacing suk habang ila yo ban pha ki khon chungi sa ki school ke la ni college chungi dan ni se ka pule ki basa ngai habang ila pha le me ki rengkat bar pulai ha ka chin doi ki chungi angi bon ngi don ki khon bu pule sabar e do ki khon ber school mala ka singi ha to kom ki kimbe ki pa pi dan em ta ka chin so scam ba ki khon ja pe ki dan ha po ki ti jong pulai bodan bor ma kadang pan IT ki man ka step kadang man IT ki man ka met apa ki yo dia kali kata kalat kebangangan saki yang dia try bangang dan saki khon ki ti chung ka ching tuai kalau ka weni ki lat ka bang ya ban saki yo nang panem chung saki khon ki ti chung ngim tip ka ban cha ya ki ha bang ngim la ban isu ya ki hari ngi sok ka ben sem na mar ngi tip bo bulai bang ngi IT undang ke de ki na ki ching sni paro IT u ha ka ta ka si pat duai kram da pot kilong ka ching pha chung upol u apostol IT u ha ta ka si bang lai tho yu ta bang ngi ha bang am num la ran na kom no ro na bang la IT u pat a duai kram da pot ha ka teng ka cho kan ni kalong ta ka ching suk pa palat ya ka ching sampang paro ni puli Filipi sao khot ban yo de tang lamba ka ching duai ka bangila pan ma de ka ching suk pa palat ka ching sampang paro na bangala itu yau ta ubanga ngalangit hari ka ching kli ka mi kalong atau ka no sen ngilas pan kam yang ni kala pa garanti ka bangila mani keren pa pantip ya chang kam chung ke shau blai kan osen ngicu ya teks SMS chat berkiwe-kiwe bagi ko na ngi ba thon chang e kan osen ngi chat ngi keren ba boleh bolong tan rai chang ke ba ro kini ke long ki chok ki ba ke long advance ba ke teknologi chok e ngi dan ki app ki baru ko ma ki mobile chok e SMS WhatsApp berkiwe-kiwe am nak sebentar keteng minta ke cipir badan akan mau ke cuk congi menswa lai po pra sapos ne menswa kalau nak kembali pan ngaran sebab Gujarat lalu sam ke kendai sebab para pusah do kendai sebab para pura habang pulih kan jering ang te ngai tu pi ba ngai rat menekiran phone tak terangkol tang cisin hari ni kisau tu lagi senem bakalong kecing kemen bakal kecing kedek kemen sem
Muncul kamdan hiburan telepon kita kipor sungai mencua. Hiburan telepon boleh nang minister ke officer bagi beri hiburan BM. Kadai kawin kita luxury. Kau mentah kamdan su ayah jono ru. Kalan lain kepala menong. Bakalong cingkimen tinggi kalat bagi ya komunikasi bagi bayang pasal motor kepala orang lambatan ke city baik. Kini gue pulih sabar kini kubur kata. Ada ke inland letter landai ke kita ki postcard landai ke city. Bakalong cingkimen ke bakar ngi menit snow bopion pertai kerteng cungi kita sorong. Ngi city sisen cetayo landai sisen cimenai. Ngi sorong para kana hostel tu oh ngi city mentang sing sokmen ba. Kan utam lang yok money order. Mentah kini kesini Pak Bisaru just with a click of a button. Kamdan cium slideshow. Kikon lah phone pa nak bisa. Kenapa? Just within seconds only. Ai ngok you boleh berteknologi kalau advance tu tak. Bakum noi pernah kami kan dia. Bakum noi pernah kami kalat, boleh yang apa dia pi. Bagi yok pada communicate padu. Kimot of communication kilong tang ki pertip sungi. Mentah padu. Kalau kau Pak bisa berkiki. Hari ini kisah kan dok kucing sup banyak komunikasi pada kikon kita. Kini kucing mentoy nak teknologi, lambat kucing start boleh uai. Hari beriau kucing ni seperti. Henry hatu ni cuma mundur ya kalat banyak komunikasi bolo jong nang tahu cuci. Barkum loi pada kami kah. Kucing dua kena kalat lagi. Kau boleh lo play nak mentah cungi. Kenang bagi yok ban ya keren batu. Pentip seui kecurang kam cungi. Kacing tuai kalau kau bakam state banyak kado ke plan. Cong kita lekam company kita kesi. Ban kebalong universal. Kena tu buat kebalong universal. Judan ada problem anytime anywhere and absolutely free. Nakaman sewa RUM. Kando kalau kau pasut nak, bagi dengan dikelat, banyak bang komunikasi boleh nampak em canggih. Hatu, kira cuba nujuan em, bahkan osen ya komunikasi bagi kon, bagi perlok canggih, lah bagi mobile, bagi ibadah kikti canggih, bahkan osen nujuan por, bagi komunikasi bawa jauh nampak em, ubah ia yang ngah berdepi, hadu kata-kata. Boleh boleh kata-kata seperti kata Allah, IT nak ilo kon balkamar way, ia yang ngah berdepi hadu kata-kata. Bau ru bangai jauh, unam jatuh, ada unjuk ya kacing mam. Kadai ke kubur, kadai ke gospel, kebang ada bandra, cakap pertai baru kowe. Gilong ke saki, ya kini ke baru. Bau bangai ya kata unjuk Yesus Kristus, unam jatuh, ada unjuk ya kacing mam. Cakap makin sengi bagi por ke tuai ke mentah, maka cingwan jong hima kalau nang jan. Pada kacing yap jong Yesus Kristus, para penkat dia kacing kak jong ke tempat Jerusalem, nak lihat kecap. Para pelilat ini bagi yok mana siapa pun dia boleh. Kita kecing kiu cuma lo kedeng pernah. Kapa ailat yang ngap depi bagi yok yang ni kelat cuma kecing pedem. Kebalong yang ngap depi tang ban sungai. Tang ban sungai berdeng u kecing em coy. Kalau kau kemen apa ngasuh tu boleh ujar rengkat ban ngaman lah kasih. Kalau kau kemen apa ngetip udah rengkat ban ngaman kilip mat cuma kecing em coy. Kebasak yang kalau teman pai yang Bapa nang tang si kenting keceroi belum kot tam kepangilap ndoi. Ya rap enggak boleh. Mau tip mau ya kecerong kam jangan ada sedang. Lain pulih ke keciti upor keciti segi Hebrew kalau lahir kot bahasa nu kom ni. Ngana meno ya me telai. Pada kasang ko pa arpulai kot bahasa sisa. Lang ayat lan bai ka tem ka seri ko cingjap. Ngana sep tiang ke pas teu. Namar medan angkat me pa nga. Uyai angkat pa nga rasi. Uem pa nga uyai pa nga. Ai pengen ruai kata kecing ruai, kecing cermin sem ke bersisa. Kebasak yang kebalau dang pandong, atrai ya rap yang. Kapai nak hidup sah, kapai tu ketian cuba boleh sebang kecing ruai. In bahasa kitab cuma Daniel. Kumlo bawa Daniel mulai ni kerem cuma kising. Bakumlo kapai penlong, ya kan kecing ngaj kapai Daniel saki. Bau siem dari satu por lapuk ya kapai hukum. Ngapok ikut hukum
Bahag kacing sensar ke hima jonga. Barok ki beliau kin kenyu. Bakin septieng hakmat ublei jong Daniel. Kata kadi hukum penlong. Nama kacing dem doai jong Daniel. Kene kalong rutin kacing em jong. Umlong banduk bandem banduai. Bahkan dia kacing lek jong. Kalau penlong ki beliau ban bisuni. Ban mi ki adong ki baharukam ban sange kacing doai jong re sange. Baka cing dem doi cuk kerapan coba yang kena kektian kebakaran dosim dari satu opor. Ngabu ya hukum bahag kacing sensar kahima cunga barok kibriu kin kenyo bakin septieng hakmat ublei cung Daniel. Namar mau ulong ublei baim bat ubane cundam pada hima cung anam penjat no bar kacing sensar cung kan nek skem haduk kabakut hi. Upelaj baru penim baru penlong ya kidak kelak. Bat ya kecing perla hak peneng para kendau. Upala penem yo Daniel nak bor jong kising. Nama kecinget cung ba kecing don kat jong belai bat haki por barok jong kecing jong Daniel. Ulai nak kita sim jong kising. Hato mengahap lebih ngilong em kom ta. Tapi lagi jong kecing ro jong ini kising saudong jong apa jong pi. Hato ngan telat bor no. Ni kecinget jong aku nang baskem. Hau ni unang penem. Hatu don belai na pedengki belai bukan belai congi. Basung bang ban map basung perayam congi. Maka kata hau mau siang pantai. Ngin ruai kene kecing ruai. Hau mau siang pantai. Mensim conga wadam. Tungin tei ki jeng kisam congi. Akan ong rem ke baskem cong kecing ruai. Bagi yang congi ki long kisaki siang pantai. Bagi mane pat sakri yu belai upolok mau siang kecing pedem congi. Pat bagi wei kini kata kacing sisa kin pedang ya kumrau jong nong pedem piru pilong kisaki ya kini ki par lek cak partai yelak ke gospel tepan baptis wiki hakar tai jong boleh kupa boleh kun patu boleh mense bokoi kane kade ka kamram ya par mencet alot jong apa jong pi para pi kum ki banget bagi sedang ala ke jong ki yeng kesam jong ya bobo yu boleh kemat nek jong kacing em jong un yalam ini krem jeng bakala ngin job le ubleng kur kuingi krem bajong de kapor ublei nam ta kapuram jong amen. Tinggal poi sekaban puai no ini jeng sekri jubreng de kapor ini ruai ke ruai ke pasan spa andreu pun reu. Jisu kuat mentai nga pada pi ka gospel ngin pembena ngin yai ko ngo yo trai ublei jongi ya ngin tur sakatama leit pembena cing sai ka gospel sak partai borok ko be tat anda ki lom ber ki temro kin pen krau cing e ublei bro lai tri ki khot ber ka cross ka jero san spa andre pun te baden jore jero wai kan sak pa item san csm in perlaj ngita ka cing ko pun wai. Jisu ukot mentayang abadnya ka gospel ngin pen benar ngin ko ngo ya utrai ublei jongi yang intur syakatma lej pen benar jing sha jong ka gospel sha perthei barok kawe tat anda kilumbat ki temru ken pen krau jeng it ublei hey kilok ba it yangin yalet pen bna yalap ku bor babha da kabor utrai pada kabor jenget ngin yo job shisha let pen bra jeng sha jong ka gospel sha perthei barok kawe tat anda kilumbat ki temru ken pen krau jing it ublei
Jesu ong don ringkat lembat pi ko ngo je khot jong men semba khuj un ya lam bundaya pi ha jeng tre man kasmi lech pen bna jeng sha jong ka gospel sha perthei baro kawe tat anda kilum bat ki thamru ken pen kra jing it uble hak bawai no to ai bagnya e jung Yesus Kristus ta da biang ngi ka yi ba jung ble ku pa du bom sikon le man slok man sim khoi ku sai bor pen khai ni pai bor ngi to kini lai ki jing kar khu jung wei ble kilor kat ban yi wei puai kilor kat ko balang sis lak perthei na do ki bom sikor ki bom sikor amen